Manipur Lengakna Ahal Oiraba Singbo Ngakpi Senbina Madi Ahal Oiraba Mama Mapa Sing Tathi Tawoina Touba Yaduna Bahiduna Hadakta Semba Manipur Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Rule 2023 Thoubal District Ngasidagi Chatnaba Houkhre Loinana Rule Asigi Matangda Awareness Program Amasu Houkhre District Administration Amasung District Social Welfare Office Thoubal na punna sinduna Deputy Commissioner Thoubal gi Conference Holda ngasi pangthokkiba thoram amada DC Thoubal Ahanthem Subhasna the Manipur Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Rule 2023 ase Thoubal District ngasidagi chatnaba hore rule asigi kanaba district asigi parents amasung senior citizens singda panglagani haina lauthokre Hiram asigi matangda DC Thoubal Ahanthem Subhasna haikibada Manipur Lengakna state asigi ahal oiraba mama mapa amadi senior citizens singna makoi macha masu singna otpi naibiba natraga Tawoina Taubidaba Matamda Makoigi Maintenance Tanba Yanabagi Semba Rule Asi Manipur Gazette notify Houkhre Kanagumana Kanglon Asigi Makada Kanaba Loge Harabadi Rule Asigi Makada Legadaba Maintenance Tribunal Gi Presiding Officer Yaroidouri Subdivisional Magistrate Thoubal Amasung Lelong Natraga Appellate Tribunals Ki Presiding Officer Oiriba Deputy Commissioner Thoubal da Wakatpa Yaragani Haiba Wafam Su Fongdoki Ngasigi Awareness Program aduda District Social Welfare Officer Nongpok Nganba Salaichana Manipur Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Rule gi matangda wangangki Ngasigi thoram aduda District Level Officer Senior Citizen Sing Police ki makok thongba official kayasu saruk yaki Ngasi si akoigi Manipur Government gi Social Welfare Department na semba the Manipur Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Rule 2023 से अकोई Thoubal District की वही नदी नसीदगी अकोई fully functional हो जारे है आइदुना आई Thoubal District ता लेरिबा प्रजा सिंधा वापम मसी खमजबनी अकोई की Manipur Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Rule 2023 आई बसी अकोई की सरकार की यामना फजबा अदुबुम्बा अखोगी अहन ओइरबा मपा मामा अमसुंग सीनियर सिटीजन सिंगसिबु ताथी तवोइना मजा मसुसिंग तबिबा मतमदा मखोइदा मेंटेनेंस पिहननबागी दमक अमसुंग सपोर्ट पिहननबागी दमक सेंबर रूलनी रूल्स की मखादा डिस्ट्रिक्ट असिदा लेबम थोपा अखोगी मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल अमसुंग एपेलेट ट्रिब्यूनल हन अनि लेगनी अनिमक अखोई मणिपुर गवर्नमेंट की गेजेट नोटिफाई तौरगा हौजिकती अखोई लेरे Maintenance Tribunal sina ekoi subdivisional ani ki Lilong subdivision amasung Thoubal subdivision ki ekoi ki SDO singna presiding officer oiraga leire aduga appellate tribunal sina ekoi ki deputy commissioner Thoubal na presiding officer oiraga ekoi ki semaga leijare masi ki ek si lakpadagi kana gadori basi ekoi ki ahan oiraba parents mama mapa amasung senior citizen sing asi माकी मचा मसु रिलेटिव्स सिंगना ताथी थवई तौबीरगा थंबीबदु अखोई एपेंडेड अखोई मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल सिदा लागदी अखोइना माकी मथक्ता अखोई लुपा लिसिंग तराबो मेंटेनेंस पिहननबगी अदुगुंबा अखोई ट्रिब्यूनल असिदा अखोई पावर पीरी अखोई माहा मसामक नत्रगसु अनागुंबा रजिस्टर एनजीओ नत्रगा ट्रिब्यूनल मसासना सु मोतुदा केस लौखलागा हौजिकी मचा मसुसिंगजी मथक्ता इखोई ट्रायल चथबा याय करिगुंबा ट्रिब्यूनल पीरिबा राइसे इंदबा तारगदी महाकी मथक्ता इखोइना इम्प्रिजनमेंट बौगी अखोई ऑर्डर पास तो याय है तारे मसी इखोई डिस्ट्रिक्ट सिदा लेरिबा हल्लमन सिंगदा यामना कानबा अदुगुंबा एक अमनी रूल्स अमनी अन लौजरगा आइना Thoubal लेरिबा प्रजा सिंग अमसुंग सिगी अहलमन की सीनियर सिटीजन की मतंग वर्क तौबीरीबा CSOs मयामनसु मसिगी मतेंग लौबीरगा अखोगी सिगुंबा इशू लेरगदी अखोगी ट्रिब्यूनल जिदा पुथोकपिराउ अहलमन सिंगसिदा अखोई मतेंग पांगबा ngamnaba hotnaminnasi haiduna appeal tawjari